ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajur tadi. Assalamualaikum Ali Abdullah Mire Simbadal Kolli Fajur tari Mrs. Slag program ka eko. Ada Mrs. Slag Mire program gargo me genestene Kirti Rasula mi duniya phonwa ma behe gotun samavi fattahuga asfawa wahak. Mire program kuriye gengustebani Sheikh Abdullah Jamil. Ade agun menna sengena fadein Abul Anbiya nuata huriha Nabi bekalunge bappa fol Ibrahim alayhis salam waswani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam duniya fonuwana kamag ufawari khabar ekelega faanu duniya wadaagattumuge eten haas aharaga kurin devwafa ehenkamun ekelega faanuge nabi kamaki eggotaka ves ekamamedu shakku kurevena kamen nunka yaqeen weken ebade den kuringen dawana Sheikh Ibrahim Muhammad ade algon men mi wahaka dakkani tafaatege ke rasul bekalun nabi bekalun kit rasulaya behegotun devwafa basharataka behegotun algonge wahaka mi ishare kurveni Yahya alayhi salam devvi basharata ki Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahzamanuga fonu venekamge ufaawerikamge khabarkam bayan ko dinma dekke wahakatake ade algon kurim se ishare kuri nuqtataka balalaru e nuqtatakun yaqeenwa kantattaken ebhuri ege ekkame mi wadayanwa nabi bekalaki emmeha rasul bekaluna nabi bekalum wes denewadayanwane bekalekkamuga vegendiyun ehen nunama i'tiraf vegendani hagigotuga mutawada tankole dashu darajage i'tiraf gotuge vegendani ehme agon me mi usul balala fi hagigotuga kit rasulaga risalata ki muriha nabi bekalunge dufluge matin i'tiraf mun an risalata ka agon me ngeni adamge faanuge wahakan fishgen agon me mi silsilaga midekke wahatuges ebe bekalunge risalatuge terega kit rasula behe gotun zikr kurefa wa kan agon menna diha faamu anikkamaki kit rasulaga risale nota kristiyanunge bahum bunakama wana muhammadi risale agonen bayan kurani kit rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam ge risale ade islam din nota kit rasula gennevi shariata e goitta eyan inkar kurumaki ilahi huriha wahiyakan inkar kurume e maneki islam deenan inkar kurumaki ilahi huriha wahiyakan inkar kurume adi ei emmeha rasul bekalun devvi ufaaweri khabaravs inkar kurume sabaki emmeha nabi bekalun naves kit rasula muhammadun sallallahu alaihi wasallam duniyege heda kurevi kuru muddatege terega kama ekalekfan e heda kurevi kuru muddat terega kurevi waruge bura masakke pulen emmeha rasul bekalun nabi bekalun naves kurefe nuwe ekamaku ekalekfan tevi saharuge terega evvore ma digu muddatega nabi bekalun rasul bekalun nukurevunu waruge bura etan eta masakke pulutake kuravwa ekankam wani furihama koddevwafe den Yahya alayhi salam i'tiraf wadagati hamakashurun salama sallallahu alaihi Allah rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekalek faana bure qadara sharaf ge gotun ma bifawaka manaki Yahya ge faana bure ma sharaf veri ma qadaru veri ma matveri bekalake Muhammad sallallahu alaihi wasallam eki mikan saaf faalwani ekalek faanuge e ibaratuga ganestevvi bastuge tereng algon men are bahum mi fenna liumuga huwa aqwa minni migotan yaswa bahun ade mi Dr. Muhammad bin Abdullah Suhaim mi ibarata ganes de viruga bayan kurwani huwa aqwa minni mihin Yahya alayhi salam vidalu ikama em timan kale faana vore ma waruga da shakhsiyat ekkamge Muhammad gefaan we wada annawani mi kalima beluma fahuga injiluga Yahya gefaanuge nimun aswa gotuge sifaya rasulaga hayapuluge fahukola balala finama fennani Yahya gfanuge hayapuluge fahukoluga ekale gfanu jalalle algon menge mi silsilaage terega sewaha ka dekwe gendiya adi shahid kolle gendiya kan adi ekale gfanu mi tattakalaage ekale gfanuge ewahake ekale gfanu shahid kolle mafoga ekale gfanuge istarifulu mi tattakalaage gendewifa wakan mi wahaktan algon men wani ham kurin wara tafsil gotiga dakkafa kama wati mitaga ham ekade mi suruhiye gotugono zikru kurwe gotuga mi wahaka algon mi ham bunelani ekam kit rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge hayapuluge fahukolan algon men balala fiya ekalek fan makkah fatha kurawwa eta gore buta muguruwa kaaba tahir kurawwa heddeviru kafirun tibi ekalek fan kurawwa nekamigge
intizaruga eduhuga makkaga mushrikun buni bas algon men mitaga faha kuren je kalek faanaki dilati akhigge dilati darikaleke kalek faanu kanta kurawwane gotaka kanta kurmati mamme mitibi ruhigenne mi makkaga mihunge bas ehmim mi debekalunge hayatuge fahkoluge hadisan algon menna debekalunge shakhsiyatu wararangala faha gave hamawegen ebade mi mitaga mi Dr. Muhammad bin Abdullah as-Suhaimi bayan kurawani anakamaki yahya faanu khabar devani annane kofaye nota azabakun yahudinna kafirunna atuwedane mi kamen ei kofaye nota azabege wahaka ei rasulaya dekolu emihun hadakama vejjiya emihunnan engi horeves emihun ekankan dawko fiya emihunnan atuwedane azabaka kofaye wahaka mitaga mi ishare kurevene algon mena kirat qur'anum mesenge emihun kirat rasulaga shakhsiyatu wara rangala engeka ade suratul baqara ge satek salis hawanayatu Allah wahi korwa funani alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun timan Allah emihun faydewa fawa mihun eba mihun ufan darin danna fadain ekan ebahi mi haqqu goekkan nunama kit rasula ganeste ve goitta ki haqqu goekkan eba mihun dannane names egeteren bayaku denetibegen me haqqu wanhana kurakan kashaware ehme algon menna mi ayatu messe benge emihunnan engunu kam gave semihun etibi ekan qabul nukurashe ehme yahya ge faana mitaage emihunna mi anga devani khabar kurawani inzar kurawani kiyet rasula dekolu hada ekalek faana ge risalatan iman nuwa kam vejjiya atu vedane kofayen azabege wahake mitaga me ishare kurawani ekamegge khabar de azabeke mi ehme mikam wegen die ege 30 harf hum bani israilunna hisabun ekantata kurimati wan feshi kamegge gotuge nunna yahya ge faana ekalek faana ga al masih ilan kurawani rasula duniya badanwane kamuge mitaga mi wahake dekweni ei yahudina lifawa huriha imtiyaz take khasa kame nigula gadavegen daane kame kege manaki kurin yahudina lifawa kandataka vore ma mativeri kame mi ummatuge mihunna libigen daaneti mi nigula gatumeke mitaga mi ishare kureveni ehembe mikan kit rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam ga appulu mati nuni furihame nuwane ehenkamun kit rasula yahudinge killata funufunu kurawa eba mihun etibatanum fassaluma mifada kandatavs mitaga hingafwe ei ekalek faanu gennevi risalatan emihun inkar kurima e kurimatiwa kofaya azabuge misaluga mitaga mi afaha kurane mikantan ei emihun engge tibe dene tibe ekankam wanhana koffa adi kiyet rasula furasarako malameko rasulaya yahudinna demedo kurwunu muahadataka emihun inkar kuriti mifada kandataka rasula emihunna dekola kurawwan emihun gesab majbur wegen diyama mifiyawal eluwi misalaka bani qainuqa bani nadir bani quraida adi khaybaru gahulwerin emihunna dima kandatta mitaga hama surukhiye gotun algon faha kurana adi mikamaki yahya gafanu mikam medwer vedanakam inzar devwafa kantatake mikankamaki ei mi rasulaga risalata tedwerve risalatuge tedukan qabulukon nuhadakam vejade risalatan inkar kofiya mikankam migotuga hinganakam yahya gafan miwani ma kurin emihunna inzar kurwa ekankam ge wahaka wararangala bayan koddife ege etan aharege fahun ekankam yotiyama egotuga hingafe ehemwima miye mitaga mi wahaka dekevekamaki ane nukta yaki kiyet rasulage landu dandiyaki mibimatiga islam din qaim kurevume em rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi duniya fonuvuma gulinge ekalek faanuge risalatuge emme muhimmakamaki islam din qaim kurum allah wahi basuluge onnani inna dina inda allah alislam allah hazratuge dinaki islam dine ehenkama vejjiya ekalek faanuge masakke pulu mi bina kurawani mi din qaim kurevuma furiham kurevuma ekalek faanuge haya puluge ekalek faanu mi feniwada ennawani ekalek faanuge qawmuge mihun buduta kan alukon kurati ehmi me ekale faanu masakke pulu korevi e buduta nattalevuma buduta muguruma ege wara riti misale makka fatah kore dohoga tinsteka fastulas budu ekale faanu muguruve kan ei wara riti misale adeke kasabe kan fonu wagen eke tantaga egotan hedifuri huriha budutake ekale faanu gendevi nattalevum ekale faanu dinetaka adi allah ge kalima fulu matweri koremataka korevi masakke pulu eki zamanuga e zamanu qaim wefawa ekeki bodeti emperata funufunu wegen diyakan algon menna fahaga wegen diya misalaka farisi empera kiyet rasula fahuga hagegatuga funufunu wegen diye rumi empera kiyet rasula fahuga ekamak ekalek faanuge risalat furiham korewma ekalek faanuga ashabun korew masakke puluge tenen lafa ekantata funufunu we netigen diye adi efo islamu emihunge umme barugada ummate gotuga edi adi e ummataki hama kama
ಎಬ್ಬಾವಂತಕಮ್ಗೆ ಫುರಿಹಮ ಉಮ್ಮತೆ ಗೊತುಗ ಫೆಣಿಗೆಂದಿಯ ಅದಿ ಮೀಗ ಮೂಮಿನುಂಗೆ ಜಮಾಯಿತಂ ಎಕುಲೇಫಾವಾ ಎಕುಲವಾಲು ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಫೆಣಿಗೆಂದಿಯ ಅದಿ ಮೂಮಿನುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಹಮಹಮಕಂ ಫೆತುರಿಗೆಂದಿಯ ರೀತಿ ಮಿಸಾಲೆಕ್ಕಮುಗ ಮಿಕಂತತವ್ವೆಗೆಂದಿಯ ಮಾ ಬೊಡ ಮತಿವೆರಿ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮಾ ಬೊಡ ದಫೆಂವರುಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ನುತಿಬೇಕಂ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಎಂಗೆಂದಿಯ ಮಾನೆಕಿ ಹುರಿಹಾ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಕೀವೆಸ್ ಎಂ ಹಮೆಗೆ ತಿಬಿ ಬೈಕೆ ಎನುಂ ಮಿಸಾಲೆ ನೆತೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ತೆರೆಯಕು ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನ್ ಮಿಕಂ ವರ ರಂಗಳ ಸಿಫವೆಗೆಂದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಂಗವಾ ಫುನನಿ ಇನ್ ಅಕ್ರಮಕುಂ ಇಂದಲ್ಲಾಹಿ ಅತ್ಕಾಕುಂ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜ್ರತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿ ಮೀಹಕಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಂ ಎಮ್ಮೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿ ಮೀಹಾಯ ಎಹೆಮ ತಕ್ವಾ ಮೀ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮೀ ದರಜ ಬೆಲುಮುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜ್ರತುಗೆ ಬೇಣು ಕೊರೆ ಮಿಂಗನು ದುನಿಯ ಮತಿಗ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಕೀವೆಸ್ ಎಂ ಮಿಸಾಲೆಗೆ ಗೊತುಗ ಹಮ್ ಬೈಕ್ ಗೊತುಗ ಮಿ ಫೆಣಿಗೆಂದನಿ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಏಕಕ ಎನ್ನಮಾದ ಫರ್ದ್ ವೆಫಾ ಅನಿಕಕ ಹತರು ನಮಾದ ಫರ್ದ್ ವೆಫಾ ನೂಂಗೊನ್ನನಿ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆನ್ನವೆ ಸಮ ಫಸ್ ನಮಾದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಜ್ರತುಂ ಫರ್ದ್ ವೆಫಾ ಒನ್ನನಿ ಮಿ ಉಸೂಲುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫರ್ದ್ ಕೊರೆವೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮವೆಸ್ ಹಮ್ ಹುರಿಹಾ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಹಮಕೊ ಎಗ್ಗೊತೆಗ ಫರ್ದ್ ವೆಫಾ ವನಿ ಎಹಮಿ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಮಕಮ್ಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರು ಮಿ ಹಮಕಮ್ಗೆ ಮಿಂಗನು ಬಿಲ್ಮುಗ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿ ಗೆಂಗೊಳಂಜೇನಿ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಗುಳಿಫಾವಾ ಕಂದತೋಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫರ್ದ್ ಕೊರೆಮುಗ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಹಮೆ ಲಾಜಿಮ್ ಕುರ ಕಂದತೋಗ ತಫಾತೆ ನೆತುಮ ಎ ಬಾ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿತಾಗ ಹಮಕಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಗೆಣ್ಣಂಜೆ ನುಕ್ತಾಕಿ ಅದಿ ವಕಿ ದರಿಫಸ್ ಕೊಳಕ ವಕಿ ಫಂತಿಯಕ ಮಾ ಮ್ಯಾಕಮೆ ಮಾ ಬೊಡಾಕಮೆ ಮಾ ಕಿಬುರರಿಕಮೆ ನುವಾಕಂ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಎಂಗೆಂದನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಮಕಂ එහෙම ඉස්ලාම් දීනකි එවස් මීහකු වකින් බොඩා නුකුරවා දීනකම වකින් බොඩ මෑ නුකුරවා දීනකම වකින් බොඩ දරජ මතවිරවෙගෙන්දා දීන නූංකන් අලගොන්මෙන්න මීගෙනි ඒ දීනුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලවාෆවා හමකම්ගේ රිවති උසූලුගේ තෙරෙන්දාෆ අදි මීන් අලගොන්මෙන්න එංගනි අල්ලාහ් ඉන්සානායා දෙමෙදුග ඒ කලාංගේ ඉන්සානායා දෙමෙදුග ගුලාදේ වසීලතුගේ ෆුරිහමකන් රාවාෆවා මින්ගනුගේ ಫುರಿಹಮ ಉಸೂಲುಗೆ ಮತಿವೆರಿಕಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಡ ಮೀನ್ ಎಂಗೆಂದನಿ ಆದೆ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಏಕಶಾಳಾ ಲೆಚ್ಚೆನು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಹಮಹಮ ಕುರಾ ತಿಲಫತೆ ಗೊತುಗ ದಕ್ಕ ಮಿಂಗನೆ ನೂನೆ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಹೆದ್ದೆ ಫರಾತುಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಹಮಹಮ ಕಮಟ್ಟಕ ದಕ್ಕಾದೆ ತಿಲಫತೆ ಮಿ ತಿಲಫತುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಾಲ ಆಯಿಬುಕಮೆ ಉಣಿಕಮೆ ನುವಾಣಕಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಡ ಎಂಗೆಂದನಿ ಆದೆ ಯಹ್ಯಾ ಗಫಾನ ತಬಾವಾ ಮೀಹಕ ವರ ಫುರಿಹಮೆ ಎಂಗ್ಫಾವಣಿ ಮಿತಾಗ ಮಿ ಕಸ್ತು ಕೊರವೆನಿ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ನೂಂಕಮುಗ එහෙම්වේ ඒන ගවාලනි රසූලා වඩාගතුමුන් තියබෑ මිහුන් අවහන් ඉස්ලාම් දීන් ඛියාර කුරාෂේ ඉස්ලාම් දීන තබාවාෂේ එහෙන් නෝන්නම තියබෑ මිහුන්නකන් එව්වස් කාල සලාමතෙන් නැතේ එව්වස් කාල අමාන් කමෙන් නැතේ අල්ගොන්න හීවනි අල්ගොන්න මෙ මිසමානුග මිවාහක දක්කාරු මිසමානුග මිතිබ ක්‍රිස්තියානුනා මිතිබ යහූදීනා අදි මිතිබ බුදන් අලකොන් කුරා මිහුන්නා මිතිබ රීඳු කුලයාගේ අහුළු වෙරින්නා මෙදුග අල්ගොන්න මෙ විස්නා ඉරුග වෙජ්ජියා හගීගතුග මීන් අල්ගොන්න මෙන්නම් එබ අංගාදේ හාමුදුරුන්තකා මිමිහුන්ගේ මි ගෝයලි ෆච්චා මිහුරිහා කමකුන් අල්ගොන්න ඒබ එක්කම සිෆකොද්දේ හගීගතුග එයි කීත් රසූලාගේ රිසාලෙත එකේක රසූල් බේකලුන්නා නබී බේකලුන්ගේ රිසාලතුගේ වාහක එකේක නබී බේකලුන්නා රසූල් බේකලුන්ගේ දූෆුළු මති මිහා ෆාලුකම් බොඩු ගොතෙග්ග මිහා වාදහ ගොතෙග්ග ඇස්වා වාන මිස් කීත් කුර්ආනුගේ ඉෂාරෙක් කුරි ෆදෙන් එමිහුන්ගේ තුග ඔෆෙදිෆාවා ಜಾති හසදයක නෆරතු කමගේ සවබුන් ඉස්ලාමී රිසාලතා මෙදුග එමිහුන් කුරමුන්දා ඉන්කාරත මි ඉන්කාරතන් හැම මියදුස් මියති අල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්නන් අදි අල්ගොන් මෙන්ගේ දරින්නන් ඔලවාලුමන් එමිහුන් එකි කුල කුලයාගේ එකි මන්සර දක්කාකම් වෙස් අල්ගොන් මෙන් මිවාහක දක්කාර හැම ෆාහ කුරංජි හේන එයම දූකොන් නුලවේන කමෙන් එහෙම එවාහක අල්ගොන් හඳාන් කොල්ලි ಅದೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಕೀತ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಹಯಾಪುಳ ಬಾಲಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ನುವತ ಎಕಲೇಫಾನುಗ ಫರಾಯಪುಳ ಫೆನಿಗೆಂದಿಯ ಕಂದತ್ತಕ ಅಳಗೊಂಡ ಬಾಲಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ e kantete ආදeg ඉන්සානෙක්ගේ ෆරාත් ෆෙනිගෙන් දාන කන්තත්තක නූංක අලුණ මෙන්න යගින් වෙකෙන්දේ ඒ ආදeg ඉන්සානෙක්ගේ ෆරාතුන් ෆෙනිගෙන් දාන කන්තත්තේ අලුණ මි හාරස් ගබුල් කුරා ෆදෙන් අලුණ මෙගේ මිවල මුයිතමුංග සම ෆෙනිගෙන් දාන කන්තත්ත එන්නවස් කිත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ zamanuga ekele faanuga faraay polun fenigen ediya kantත්තේ ඒ ආදeg ඉන්සානෙක්ගේ ෆරාතුන් ෆෙනිගෙන් දියා කහ කන්තත්තක නෝ ඒ වර මා මතිවරි මා adi ei evves insanaka adag insanaka kurave ka kantette kennu ehima mi kantette ke sagonu me ekankama med visna fikur kuran jena kantette den kure gen Sheikh Ahmad Abdul Karim ade algondu mi Isa alayhi salam emme fahoge nabiyya kama nabiyya yaki ei Muhammad ge faanu kama algondu mi wahada kani huriha nabi be kalunna rasul be kalun wes adi be kalun ge foittakum wes algondu menna engen mioti emme fahoge nabiyya ki Muhammad ge faanu kama ehma emme fahoge nabiyya kamge ufaweri kamge khabar devwa fawa be kalaki ei Isa ge faanu kama bay nasarain deke dekun ei hagiyate nunkan adi sefar algondu wes bay hekitaka eku
komisorka ali alwalan gastukura ade isa gfanu e nabi bekalege ufawerikam ge khabar dewafa nabi bekalaki muhammad sallallahu alaihi wasallam ka enge waragina hekita ibur demme ashah ibrahim wese hekitaka ishare kurawafi ade egetere ekkamaki e nabiyya mistakunna ege kurin ebami hun nudanna etak kantata ege wahaka bayan ko devwane kama adi ekantata ki e isa gfanu ge hawarin wes ekale gfanu ge dariwarum wes bayan ko dewafa nuwa kantata kamuga wane kama isa gfanu wani vidalu wefa adi devana kamaki e wada gannawa nabi bekalaki emme fahum wada gannawa nabi bekalaki amilla fulan hada hadaage eves wahakai dakkawa uluwa bekale non kamasha adi ekale gfanu gaibu gawa waragina kantataka maziga duwasor hingafu goswa kantataka adi mustaqbalga hingana etak kamigge wahaka vidalwe devwane kama isa gfanu wani bayan ko dewafa ekale gfanu ge ummatge mihunna adi kirt qur'anu ge sallallahu wahi kurawafe wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ekale gfana ki amille hadam wahdaka bekale non kama adi ay allah ekale gfana wahi ge zariya angwa kantatakka ekale gfanu mistakunna e bayan ko devani den mustaqbalu ge wahuri etak kame ge wah kirt qur'anu ge bayan ko dewafe adi mi basharata balairu ge isa gfanu mi devi basharata Musa alayhi salam devi basharata warag evs tafatenne hama mi debe fulum wes debe kalum wes devaf mani ekkahala basharate ekkahala sifafultake vidalu fimani he mim wese benge emme fahoge nabiyya eki ei muhammad sallallahu alayhi wasallam kam adi emme fahoge nabiyya duniye shirku fuhelawa mase kurawani kamasha e shirku fuhelawa ekale fana mase kurawani hame kani arabi kara nun kama wes mi basharatu gave ehma alwal men wani fenifa tarikh ekama hekive kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam arab kara ge emha mistakun shirku ge sumpa kam salame kura mafahoga den ekale faanu muli duniya awatri qawmta tawhid ge kalima ge teriya gennawafa adi ege fahoga ekale faanu duniyega evagutun emme bod debar kam gawa ruminna farisinna wes dina goalevi adi emihum wes din qabul nukurmun emme fahon emihunna dekola baruge beenume sekale faanu kurevi dinattaka ade emihum evs jahilmen neti ekale faanu islam din fetrum masekke pol ekale faanu asab bekalum ege fahon wani kuriye gendawa fe mim wese benge ke rasulullah ke mefago nabiyya kan adi mihar nasarain e bunani e nabiyya ke isa ge faanu kama bunairuga emihunna waragina kantatta wani olifa ei ege teren yahudin bunani isa gfanu wani emihumatun soliba eruife wani qatul kureife anek kolun nasorain wes geteren bay mihon qabul kure isa gfanu ki allah kama noni allah ge darikale kama mikala negume geterega emihon olifa tibba emfa muhammad gfanu wadagen emihonna ekantatto ge haqiqa bayan ko devi adi ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam emfa ge nabiyya kam ge ufar khabar devi devifawa ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadagin duniya furtama fahara hamako devi emihun ewleni bodu olume getere kama isa gfana ki allah ge dariye vesnon kama adi isa gfana ki allah ge allah vesnon kama sha ai allah ge alik kama sha allah ge rasul ekkan emihun bayan ko deva emihun wawa defatibi emihun olifatibi olumun emihun nere emihunna haqiqa ham ko devi bekala kives algon menge ma rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ade kale fan bayan ko devi isa gfanu qatulus no kurwe kamasha isa gfanu soliba ves neerwe kamasha ade isa gfanu allah odan nengevi kamasha mi horiha wahakatake mi bayan ko devi emme fahoge nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam em algon kurim ves ishare kuri fadan isa gfanu wani vidalwe fa nabiyya ki mige kurim ves mistakun nodanna ita kamige khabar devwa nabiyye ke ade isa gfanu ge dariwarun wes na wes engi fanua etak kamegge wahaka ekale fanu mistakun bayan ko devana ehma mi horiha kamakum meegeni algon menna emme fahge nabiyya ki adi isa gfana musa gfanu wes bashara devafwa bekalaki ei hama algon menge ma rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam ka adiwas tibe fulna ek nabi bekalunge farai pulun wardefawa basrutaka adi itur shakhsiyataga faratum wardefawa itur hekita tibe fulna hoshala devwan awun mifarus dannawalani Sheikh Ibrahim Ahmad ade injil mattage al sahuge vihiwana baga bayan wefawe ade mi masihu kiman bayan wefawa bahike
තියබෑමිහුන් කිබෑගාවා මලකූති බාරුත නිගුලා ගණවේනේ අදි එනුම් බයකන් එ බාරුත දෙවේනේ අදි ඒග මේවා තයාර් කුරානේ බයකමුගා එබෑමිහුන් වානේ මීග මිවා වාහක දෙබයක බහාලෙවේ ෆෘතම් බයකි මිතාග වාහක ખાસවණි බිනා කුරා මිහුන් දූකොල්ලි ගලෙග්ගේ වාහකෙන් mi galaki nuwata miin ishare kureveni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi galaki mi binaage furihamakama beenum waga mi galuge feshmaki Adam alaihi salam hisabun al masih Isa alaihi salam hame mi galuge baata furihamum daakama midani adi efo kit rasula ege khas galege gotuga mitaga mi ishare kureve sifayaga mi annani ege emme khase wefawa farataki kit rasula Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adi ekalange ekaleg fana nasru devviye adi ekaleg fanuge taidu adi ekalange taidu ekaleg fana devva ekaleg fana ki matwir shakhsiyat ekamga levviye mitaga arebuge ibaratuga ar rabb mi bas genesa wani ege maane ki ekaleg fana fonuvi farataki Allah subhanahu wa ta'ala kan bayan ko devvu mataka ade Allah ta'ala farat pulum fonuwa hakku bekalege gotuga ekaleg fana fonu vikam bayan ko dev mataka itaga ar rabbu ebas beenun korani kristiyanun hage gatuga ar rabbu mi bas ginafara beenun kon uleni gina in emihunge liyekun tawga ehennu names algon menge liyunta balafe mi ibare boda badalwani Allah mi lafza ehennu names kristiyanunge injilakun mi ibaren algon men nakalwati ve ar rabbu mi gotan aswa mi wani den arabi ibaratu gannani ajibun fi ayunina mi bahuga ekalek faanuge ismu fula kama mi annani e mitaga ajibegge maanen anna gotegge ekamaku algon menge lotakan ei ajabe fada ecche gotuge mitaga mi ishare mi kurweni ekalek faanuge tobiyataki arabi tobiyateke arabinge usultawge matiga binafawa eccheke buneveni hama kashwaru masih mikama khas ahamiyete devviye de mitaga mi ayunina aharemenge lotakan ekalek faanu ami dekkawa dekkevun mitaga menani vidale nuwe a yuni kumme tiyabami hunge lota kashe ege manaki ehen bayakan e isharate nukurve mitaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basrun handan kollun e waram muhimmukame ade e muhimmuka algon menna mi visneni mitaga mi wahaka dekve kantaka mi hadisa war boda gulifa wative ade ekalek fan ge hadis garnani inna misli wa mislul anbiya min qabli kamathali rajulin bana baytan فأحسنه وأجمله إلا ماضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ميغوتا رسولا حديث بسول غاسونني مي حديث بسول گ معنی کی ہم کشورن تیمنکلے فان گ کریم وڈاگ نبی بیکلونگ مثالکی میہ بنا کفا furihamako reeti koffawa geegge misale ege kommes tanegge eggagan huhavve dem mistakun etaga hinga ajabegen wahaka daka ole bune mitaga migagan banda finnam hada furihama wiheye hada furihama wihe timankalek faanaki e ishare kurave gagane mi misaluga wa gotabbalanama adi timankalek faanaki emme fahuge nabiyaye ade mi algon me mitaga mi wahaka dekki bina kura mihum bina kurmuga dukolli galegge wahaka algon mitaga mi ishare kuri ade mi ganga deni ege mi e moli gege furihamakam furihama wege mi dani hagegatuga e gaves bendumuge sabunne ege furihamakode farataki ehem nabi be kalunge mi emme ha nabi be kalunge risalata huriha kame furihamawan annani kiyat rasula Muhammadun sallallahu alaihi wasallam duniya wadage ekalek faanuge taalim egotuga faturuwa ekankam furihama wegen diyamaye nabi be kaluna rasul be kalun e faturuwa risalatuge emme ha kame mi furihama wegen dani egotuge matige ehme ekalek faanuge mi basfulaki mu'jiza ifada basfulake ekalek faanu khabar devani ekalek faanaki waki kaneggawa khasa hilay nuta galege gotuge ekalek faanaki ekamaku liyankiyan dene wada nugannawa bekale evves rahiben nuta edure gari hun edure wada nugannawa bekale ekamaku ege faatun evves baatulu kame naanna wahi ekalek faana bawa lebamun dia bekale ekalek faanaki adi e wahi ge silsila furiham wegen gos ekalek faanu algon menna hame du korevi fain algon me miyadus midani hama egotuga kiyamu ei evves badalu men naanna baatulu men naanna
haqqu fotuwe gotuga qiyamata hame demigen daane foin ekalek faanu mitaga algon mennan ege matin handan ko devwa famiwani anen nuktayaki bani israelunge kiben malakuti barwa kurwene kama ehen ummataka ekam badalwegen daaneka ade mitaga malakutullahi mi algon visnalan je nuktayaki mi kanisai takuga malakutullahi emana kurani nasrani ayataki malakutullahi nun kaman e dalil kura dalil kurumegge terek mi malakutullahi bani israelunge terem wakive ehen ummataka libigen daane mitaga mi ishare kurani mitaga mi ishare kuraveni hagigatuga islami ummatan ei isaga faana fahuga den fonubun rasul bekalaki kit rasula muhammadun sallallahu alaihi wasallam wati en furutam basharaga yahya faana fettevi wahakaga urdunge korum misakun tamid kuramge wahaka bayan kuravi adi e zamanuga yahudin na dimafa kantataka emihun aragen fawa tantana mikankama behegotun ishare kuri yahudin atugawa tauratuga lefawa bayen ibarataka masih fonuwane wahakya mi wahakatan ishare kuravi adi efo nabiyye fonubene kamge ishare kuravi adi suwal kurefa ve tiyei masih toye nuwata tiyei iliya toye nuwata tiyei nabiyya toye mi tin suwal mitaga ebaade furatama suwalaki tiyei masih toye nuwata tiyei iliya toye nuwata tiyei nabiyya toye nafiko jawab dekama vejjiya masih kama nuwanya ei iliya kama bes vedane nota adi iliya kama nuwa kama vejjiya ei intizar kurve nabiyya kama vedane mi halatan ebaade ade yahudin yahya gfana kurve miswalun nereveni eba mihunge fottoga ufamirikan khabar defawa nabiyyaku wakan mi nabiyyuge wahaka miswalu ga mi ishare kurevigen dakama miswalu mioti masihuge zamanuga kurevifa ei iliya ki masihavre kurin aneki musa gfanuge fahun bani israelunge terem fonuvi nabiyye iliyaki ehema iliya vore fahun annani masiha vore fahuga an nabiyyu mi nabiyya annani kama mi wani ei mi mihun ishare kura zalika nabiyyuge e an nabiyyu mi bas ehme mi bahun eba dehave engen de yahudin e nabiyyaku wararangalan e kamga algon kurimes ishare kunin suratul baqara ge satek 7 ayatuga alladheena ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum emihun ge darin enge faden e nabiyyaku engen daane wahaka mitaga ishare kurefa wahaka miyan ituru kurawa mi vidalwani yahudi musa faanu ge zamanun feshigen masihu ge zamana hame kiyawa ulune mi wahakata eruga kiyawa ulunukam gawani hama kashwarun allah nabiyyeku fonuwane kamashe mikamga eba mihun tim mihakan intizar kuriye ekaki iliya devana mihaki al masihu timwana mihaki an nabiyyu den iliya atuwejje adi ega fahuga masihu atuwejje baaki wefa we en nabiyye nota an nabiyyu mi bahuga mi ishare kurve an nabiyyu adioti ebe emihunnan eruga baddal nuwe an nabiyyan emihun diyei intizar kuramunne ehem nasutakun inge gotuga masiha fahu ayyan wewe mifada nabiyyaki muhammadun sallallahu alaihi wasallam kamga ekalek faanu wada agati al masihuge fahunkama ei shakkenneti enge kamake kurin algon men ishare kuri suratu saffuge e ayatuga mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu ahmad eye an nabiyyaki adi kurin suratul araf ga e ishare kurve ayatum wes e ekama wara rangala dalil libe ade mi ibrateri wahaka mire mi hisab med kondala mi wakwani irat kureviya madamare mi wahaka ek baddalu ummid kuramu program record kuri maryam amira uselbi al sheikh abdullah jamil ufeddi al yadda wassalamu alaykum